Aku buhangu dangu riki mata bayi iti bata patua mangarangiangu rukuna na pameringu iti la kanal YouTube YKB GKI TV. Pandai di tadihan na pul nemiri malonda tahamayang. Tamayang. Domiri ala ama maninggo la awang majanga ya kaluri manyapalarehi na yana de peruku na makama bampalako na luri ma. Nanyo na pariruku na napanamong dawal na paeng tumalangong miri. Lareh na iya na miri mamonunggaw ko putu urulon da 5 rukama. Kanadu buhang manyakala patingrong na pulpia kali panawang mo. Miri mamonunggaw nangahu matuamu na maninya manula yeti la kananding ma lareh na iya na. Matawa na pul na perrongo ma lareh na iya na. Bana kapipi karaha kama la anda langarang ngiyama la anda luri ma. Latamu na miri mai mirio karitu. Na pulung na maluri makaray ko do miri ala ama maninggo la awang majanga. Amingo. Ang buhanggu la tamu na mirio karitu na pulung na purongunda la rehina yana welingu na huratu yahaya na kawudu 5 kambul tailu lamata patuna na mawana. Taka lati duna yaha da hidunda nyuta da pahandia pana. Yaha da mayilan da nyuta. Da nyuta maka da pamayilawana. Taka bata kaka ya nyuta na mayilana nu hukungu welingu lai alaya nduma nanyuna wandanyai. Ang buhanggula tamu nai mirio karitu. Na jara na mayila yeduyaka na anda nama malinggitu. Ya katakanandi pahikunya. Dan ningwa hatu tau na membuhangu la pamayila. Nanyuna na mayila janingu na mahinggilunya. Ha mambunai na tau nama palaku ya nama patubangu dangu nama binuhiamanya na waingyarana. Ang buhanggu la tamu nai mirio karitu. Na de dingu manu duna. Na de ningu maduna ningu da tau hawiangu na mamayila parai rukuna bada akatu bada iraku. Nanyuna jambunda baa na tau na mayila parirukuna na akatu dangu na iraku. Naluhangu na iyana beri hau tanda na paarangu ya. Na pulungu na padihanda lalu iyana na patakanya na maluhangu rukuna na haatu ata na mamayila. Nyuna dan na pandoi amanjala na nyuna na tangguh ya dalungun anja nanji punjala nando kundangana na taula pintana. Na paniyana rukuna na mapuri na mapaita na mambana na mambaraku na padukum botu tak dungia jaruna. Na ihina na mapuri na mapaita na mambana na mambaraku mapaweling ulat tau hawiang uduna. Ang buhanggula tamu nai miriyaw karitu. Na haatu ata yana hamatuna tau paratunguya. Na hanganya paraina i Allah parai rukuna na tau papadikana. Nyuna na tangguan dia paya kapiekuna kana lanya pubeli na panuangu dangu na puinguna na tau lapintana dangu imiri Allah. Iwunang Yesaya na peluhanya yana kanadu bambada pahara nanyaka la hupu ba mbada palundu nanyaka la pintana imiriyo karitu. Ang buhanggula tamu na imiriyo karitu. Na haatu ata na mayila jadu ya ka imiriyo karitu. Na tau na hari tu na papindi na imiri Allah. Jadu ya ka imiriyo karitu. Ndumala pamalundunya na taula pintan. Imirio keritu na mendianingun jala na hipanjala ya. Didi ayaduna.
na tau nama nde iraku, nama hiluya na tau nama iraku. Na tau no na iadu ya kaimiri hokaritu, na ata na imiri Allah, nama tanji dangu nama manundu. Angu buhanggula tamu na imiri hokaritu. Na tuturu dangu nama manundu, duma la paluri, baberi ata na imiri Allah la pintana iraku yana. Ya kajaya dana muda. Ningu dukumbotu tadungia jarunda. Na tuturunda nyuta. Napa papawanya nama jila kanadu. Na pinu tana banda nambuhanya nama patubangu welingu lai karitu. Angu buhangu latamu na imirio karitu. Lada luri pawainda. Data hinggilu anya napa majila wangu. Napa handuka wangu. Ya pakai banda tapalaku ya nama akatu dangu nama iraku. Nimanya nama jila ya pakai kanda tanjala. Matawa nangau matuamu. Nangau matua na miri Allah nakapipita. Amin. Malatamayang. Halamanya kala peting rong na pulpia kalipanau mo miri. Mata arua ko buri aru kingga mawai meringo malala mo. Dan ko putu uru landa lima rukama dan ngahu matua mo. La andaluri ma. Lalu ripawai ma. Makarai kau yan na mirin da pereruku na tutur ang tanji malahangga la mandapu bawama. Kana adu mampalata manu nyala tamu na miri Allah miri yehu karitu na anamu na anak kamihangmu. Amin. Ang buhanggu hupu na layia na pulung na padihan dalari na yana. Ambu maruam badu la like, subscribe dangu matawa. Bata pangalanya na padihanda la rehi na yana. La angumbuhanda bunda badaka. Na tau nama pawai lai mirio karitu. Dangu nama rinjungu la patanda ya imirio. Kanadu nyuta bata marangga pendulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na miri dangu angumbuhanda la yekabe. Matawa kana papurunda wai mengulungu wai meringu welingu lai miri yehu karitu. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.